Twongeye kubasuhuza mwese bakunzi bacu. Uyu ni umwanya w'amakuru mashya kuri coronavirus. Amakuru mashya rero kuri coronavirus agaragaza ko 25 aribo bagaragaye ko banduye ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 2020. Aba bakaba haragaragaye muri Kigali hagaragaye abantu 16, i Rusizi hagaragara abantu 4, i Rubavu 3, Rwamagana 1 na Kirehe 1. Ibi bikaba byaragaragaye mu bipimo 3,481 byafashwe. Kugeza kuri ubu mu Rwanda hamaze gufatwa ibipimo 439,893. Ku itariki kandi hagaragaye umuntu umwe witabye Imana. Uwo muntu witabye Imana akaba ari umubyeyi w'imyaka 76, akaba yaratuye i Kigali. Ubwo rero imibare ikaba igaragaza ko bwamaze gupfa ari abantu 19. Ikindi kandi nababwira ku itariki ni uko hakize abantu 36. Icyo imibare igaragaza rero, imibare igaragaza ko abanduye bose bangana n'ibihumbi 4,374. Abakize bakangana n'ibihumbi 2,235, bangana na 51%. Ikindi akirwaye bangana n'ibihumbi 2,120. Ikindi imibare ya RBC ikomeza tubwira ko abapfuye bangana na 19, bakaba bangana na 0.4%. Ijanisha ku bandura ringana na 0.7%. Ihanganishije uyu muryango wabuze umubyeyi w'imyaka 76 i Kigali. Reka natwe twihanganishe uyu muryango, tubabwire ngo mukomeze mwihangane, abacu twabuze tuzahura nabo ku munsi w'umuzuko. Iyi mibare tukaba tuyikesha ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, Rwanda Biomedical Center. Reka dukomeze twirinde coronavirus, twambara agapfukamunwa neza igihe dusohotse tugiye hanze aho turahurira n'abandi bantu benshi. Ikindi karaba intoki n'amazi meza n'isabune kugira ukomeze kwirinda coronavirus. Ubahiriza amabwiriza nk'uko abidusaba. Siga umwanya uhagije hagati yawe n'abandi bantu. Irinde umuvundo utaha amasaha yarenze. Taha hakiri kare, ugere mu rugo hakiri kare. Ntabare njye, naba ari wowe tutuzana twanduza coronavirus. Kora subscribe kuri channel yacu ujye ubona amasomo atandukanye mu buzima. Yari Creative Teacher 250, turi kumwe.